Okay, soalan. So, situasi sekarang ni, kalau market naik sikit ke apa, hati-hati main long lah. Kan, hati-hati main long. Better floating short je. Right? Kalau buka short dan short floating tak apa, it's okay. Jangan long floating lah. Long floating susah nak recover ni. Sebab market downtrend. Macam ni lain. Macam ni kalau long floating tak apa. Naik, turun, long floating. Betul dia akan naik balik. Kan? Tapi Ada long, cikgu, tak ada possibilities ke dia orang macam pump apa tu, pump sampai 61 62 ambil liquidity lepas tu jatuh balik. ada. Mesti ada possibility tu. Sebab tu lah saya letak entry 1, entry 2, entry 3 kat sini. Oh, okey okey. Ah, right? Tapi entry bukan entry long, entry short. Kalau kena short, okay. Sebab dia boleh naik ke sini baru jatuh, ataupun dia libas naik ke sini baru jatuh, ataupun dia slow-slow naik ke sini baru dia akan jatuh. Tapi direction kita memang kat bawah.